Bisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula 0860002543 ahetenini hitwa kumi angula mkwindi nqingo totola to kandisa ritu nkandiso nga hundi minute 0657443911 ndlela ita kota kutwa kumi angula mkwindi wo sungula mingiseri lo nhleka Isakani botpet na vayingiseri ahe papa emhlakazi avulavula kuneri la Avet University ahe bot botpet nilava ku le ya teenage pregnancy na yitwa mara anikombela ku angula ngopfu ile ya yingani jump atolo loko ngani yingisela ka xiyanimoya ya loko mkarhi mi vulavula na tatana Xilowo tatana Xilowo ni va teka va ri yin'wana ya tiphuphu ta Matsonga loko swi ta aka timhaka ta tipolitiki track record ya vona hi vonini ya vulavula swinene especially aka xivandla lexi a va xi khomini la a Gauteng a swi vona ku na va Xilowo express loko hi ka hi sithenende loko hi xiyinda hi ndlela ti N1 laya kambe a ni lava ku ta tshama rito man'wani va nga mavula tolo ma ku loko hi lava ku vona community ka yi developa ho fanele hi veka swa ku ri mina ni membara ya EFF ni membara ya Action SA ni membara ya ANC hi ya as a United Front ku va hi kota ku vona leswaku ri community ya hina yi kuma vukorhokeri hi ku hetiseka ku ri nga ri hi ku wena e wela ka vandla rini leri fumaka kambe challenge leyi nga kona botpet na vayingiseri is one if mina ni ya ka that particular a hi ngo ni le ka xikombiso ni ku ri ni community liaison officer ani weli kona aka vandla leri ri fumaka ani ri ivi ni ya fika ni yima aka ti-project to karhi leti ti endliwa hi ku ya hi vona a ni va believe ku ri loko munhu a khome thendara for example i fanele a va kha huma ka vandla leri fumaka mara it's not always the case hi ku ya hi ntiyiso wa mhaka munhu un'wana na un'wanyana hi ku ya hi constitution ya South Africa a nga swi kota ku va a khoma thendara yo karhi a yi fambisa aka nga ri membara ya vandla leri ri fumaka so vanhu va vandla leri ri fumaka na vona va fanele va dilana na political maturity ya ku ri loko munhu a ta a fika a ringeta ku kombisa a nga vi a karhi a opposana na progress ya development ya community i ku i la ta vona mafambiselo ma swilo ma ri right a hi ngo xikombiso botpet mina ni huma a ri singa ku na project ya water reticulation leyi nga ku endlekeni sweswiwani hi na group leyi nga kona ya risinga ya ku va hi karhi hi vona ku ti-project ti famba kahle ku endleka yini na yini loko ku ri ku noyisa vonelo ra mina tanihi ku ni member ya political party yin'wanyana ivi loyi a va a ri wa vandla leri ri kumaka a fika a rejecta hi swin'wana leswi mi kumaka ku ri swi vanga ku ri ku va na madzolonga ku hetelela community ya hina yi nga developi mara loko ku dilaniwa na political maturity botpet ni believe ku ri swilo swi nga lunga a hi ngo xikombiso xo hetelela mina ni va ni karhi ni ku ri a mutini wa mina loko ku campaigniwa a ku ngheni munhu wa ANC hi ku mina ni le ka Action SA swi va swi ri wrong because ani Action SA a yi lo ni teka phela mina a ni le ka marriage na yona ko va a political party yi nga switshembiso swa yona swi nga endleka switshembiso swa ANC loko swi ta ka mina swi fika swi ni khorwisa ku ANC yi tsandzeka ku implementa policy ya yona hi mhaka ya xivangelo xo karhi na xo karhi mara xivangelo lexiya xi resolviwile so sweswiwa loko xi resolviwile hi nga swi kota ku implementa swilo swo karhi swin'wana endla ka mina ni cinca miehleketo ya mina ni ku ri hayi i ngo ni jikela lava Action SA ni ya ni ya votelana na ANC mara loko ni va pfalela swi vula ku ri mina ni ri a ni lavi ku twa nchumu hi vandla leri fumaka as if ro va completely wrong and swi nga endleka mi kuma ku a ri completely wrong ko va an individual loyi a nga completely wrong mara a ni vuli ku ri I'm advocating on behalf of ANC kumbe on behalf of other political parties kambe loko hi lava ku nhluvuko wu va wu ri kona loko ho teka marito tana Xilowo lama matsolo ma nga kota ku va ma aka rixaka ra hina ra magaza hi ku ni believe ku vanhu vo tala va yingisela ku Afrika Wa Vulavula i vanhu lava humaka aka area ya Mopani na tin'wanyana ta Vuvembe lava taka Xichangani i vanhu lava va fanele hi lwisana na ku ri a hi endleni ku ri hi lwisana na ku ri un'wana na un'wanyana a nga ti byeli ku loko mina ni ri member ya ANC vanhu van'wana va nga khomaka khadi ra ANC a va ha ri vanhu kumbe loko a khoma khadi ra ANC ni ku ri i corrupt swi nga endleka a nga ri corrupt a karhi a ta na swilo swa kahle mavona ko va vonelo ra mina ra lero botpet inkomu leswi ni hambanaka na swo na n'we eku helaka ku yingiseriwa a vembe ne le Mopani hansi swa swona yini na n'wemile Gauteng sweswi ni vulavula producer va ntsemela ku a ni yingisela ni ka ni driver bus ni ka ni pfele xiyanimoya so hayi hlakasi i ni byela nkarhi drop ni ku ye ni mise botpet na tatana Xilowo ni me 12 papa nkome keseri swinene 0860002543 na kona ku Afrika Wa Vulavula ka Mgana lona na FM Makomba Ndlela.
Kalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Emakumembiri timinete ntsena kupela ora ya 12 nangona ko Afrika Wa Vulavula kamgena lona FM makomba ndlela ayi kuti mingiselo meko ngwangulo wona uri yini kola ngoba ku yingisela uri ko nhlekani lo nomboro 0860002543 kumbe kandisa rito minute ntsena nomboro 0657443911 nangetana kambe 0657443911 kumbe bela riqingho 0860000253 wana mingisele lo hleka aye tadande aye ninja epokele mkwi itupi ni kombela ku mi vutisa swin'wanyani la ku nghena kwa ka tropicale ya lava ni kuma ku kun'wana va jika va phata mavabyi van'wana va jika va nga heti xikolo a ni kombela ku vutisa ku tumbuluku lowu nga kona sweswi loko n'wina mi dyondza xikolo a wu nga ri kona na hikwalaho ka ku loko ku ri ku mi dyondzile hi murhi kumbe ku ya n'angeni ya mi nyika murhi wa ku mi pasa xikolweni a ni ta kombela mi ni xevela kumbe a ni ta famba ni dyondzisa lava tala hi ku loko swi ta kwalaha ka topic ya laha hi vulavulaka hi yona ya ndzingano ya le ndzeni kumbe ya ximunhu swilo swi ya hi ku tiyimisela ka munhu swin'wanyani lexi karhataka swi ya hi ku tikhoma ka munhu ku munhu xikolo i pasa na swi tiva leswaku xikolo hi nge pasi hi tlilasi hinkwayo mara ku tsana na van'wani va zama hi nga vulavula hi rate low rate ya pasa munhu kumbe va ku i pasi swo fana sweswo mara la hi mariwa hi vanhu ko tala hi vulavula hi ku vatswari ho ka hi nga naveleli vana kumbe ku va sala ndzhaku xikolweni ha swi endla sweswo mara ku na swin'wana hi nga ta tsandzeka ku swi avoida ku vana va nga swi endli tumbuluko lomu kuma ku ko tala a wu affect vanhwanyana ntsena na vafana ku vafana na vo loko va za va ngheniwa hi ntungu wa ku landzelela vanhwanyana swi za swi fika kwalaho ka ku a nga ha pasi xikolo a nga ha hlayi tibuku mara a ku heteleleni vanhu va nga na nandzu hi ene a ni vuli ku hina a hi landzeli kumbe ho ka hi nga ri na ku va nakelela hi na swona leswiya swi tele ngopfu mara hi le ku tsandzekeni mara loko ri ku hi fanele hi heta swilo leswi a hi dlayeni tumbuluku lowu kahle loko mu ku tumbuluku mbula hi ni vulavula ku ko tala a ni va nghena timhakeni ta masangu lero munhu a nga ha hlayi tibuku loko a fika va nghena timhakeni ta masangu hi mhaka ku u voni n'wana n'wanyana karhi ya KFC la swi fikaku ku loko va karhi va bula vona hi xivona mina ni nge joli na munhu a nga na to ka nga tirhi hi ku swi ta ni dlayisa ndlala i nge ndlala yi vangiwe hi n'wina a n'wina mi nga va ni nga ndlala laha nga va nga ndlala i ku va hina vatswari hi nga pasanga xikolweni nakona a swi fanelanga swi nga vi nandzu sweswo a swi fanele swi nga va nandzu ku ka ni nga pasanga ni zamile na mina swi yo tsana ene ni nge vuli ku ni dyondza tatani thelweni ku vona va yingange mara loko ku ri ku ve mi pasa xikolo ku na n'anga leyi mi nga ya ka yona yi hleveleni vanhu na xikwembu kumbe a hi ta zama ku na vana va ya kona hi ku sweswi swi languteni tatani thelweni hi swi lava ngopfu ku vana va dyondza xikolo va pasa va va na tiyindlu ta kahle va tshamiseka mara swi le ku tsandze tumbuluku lowu wa karhata vanhu va xikwembu kambe xivutiso ku ta va ku na ku karhata ka wona ntumbuluko lowu tanihi vatswari mi va mi ka mi hoxa njhani xandla ku vona ku wu nga fiki la wu hetelela ku wu va wu lawulaku baba mativa tiyisu ku kahle a zama ku tshama hansi na vona leswi a swi nga ku yisi hele leswi so mina loko ku ri vana va mina tlhela ni va byela ku a wu swi lava ku khoma 300,000 kwalaho xikhwameni xa wena hi ku sweswi 300,000 a ya ha khomiwi hi mavoko sweswi
loko mi va vona ka va famba ka va driver na timovha va na yona miliyoni kwa mara a wu nga yi voni ku yi le khadini ene loko hi sorry ku vulavula hi ndlela hi na problem vanhu va xisati a swi le ka vana ntsena na lava nga vakulukumba sweswi va wiki ngopfu wan'wana loko mo swi languta weakness ya leswi swi vulavulaka sweswi ku riliwa hi ku a ku tirheni vanhu va ka mhani a va nyikiwi tiposition va nyikiwa tiposition ti va tsandza ni na vona vanhu va hi fola ni wa vona ku it's powerful a South Africa va ve powerful ngopfu hi vile na mhani kosikazana Jacob Nzuma mhani lava va vithiwa ngopfu loko ni landzele matimu ya vona hi ya ka mhani lava madonsela va vi powerful ngopfu swinene mara ku na swirile leswi rhumiwaka masiku hinkwawo ku hina tanihiloko hi ri vavanuna hi tshikelela va ka mhani mi ta ka a nga tshikeleliwi munhu u tsandziwa hi position ya yena a hi swona sweswo ni ta vulavula hi mukhwevana va endlini a va endlangi swona se loko vanhu va va hlongola ve a hi swona mhaka ku i timhaka ta rimbewu liya a hi swona ni metweni hi khensi ngopfu inkomo 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlele ku yaxela twi kusuka la Pulukwane nhleka ni njhani epfukile mjani papa ikona mbalavula na mkhari la Jim Johnson Vincent but man na ku vulavula ngopfu leyi ya vana va xikolo ku tika ka vona ndzi xivutiso xo sungula i ku mhaka leyi i khale yi humelela kumbe yo humelela sweswi na hi ku ya hi mina leswi ni nga swi vonisa swona mhaka leyi i khale i kha yi ri kona hi ngo va kumbe a yi nga mangaliwi ku fika kwalano kuze hi hinkwenu hi kota ku kuma hi kha hi tiva hi nkarhi leswi vona mhaka ku munhu wo tirhala ni tirhala hikwako laha ni fambaka kona u tonga ku i hi la swa nyanya loko ni hala i hi la swa nyanya mara at the end na tena ni swi vona ku pfuna ta vula ku ndhawu leyi hinkwako ku busy ngopfu mara swivutiso i ku hi nga swi endlisa ku yini ku fika laha ya mahlweni xin'wana lexi karhataka loko mi ri na n'wana botset mi nga n'wi tsoni rirhandzu hi mhaka ku loko mi n'wi tsona rona u ta a ri lava kun'wana ene loko a ri lava kun'wana laha a ya koho loko ku ri ku i n'wana wa xisati laha a ya koho vana va vafana va ya ku n'wi tikiseni a swi nge tsani because a ku na man'wani ma huwele va nga ma endlisaka swilo loko ku va rhandzana kambe xivutiso ku ta va ku loko mi ku i nga n'wi tsoni rirhandzu mbula yini ku na vana van'wana mi kuma ku a mi n'wi rhandzi mi tshama mi kha mi n'wi tsimbetela hi marito ma swi vona n'wi kombiseni ku ma n'wi rhandza a swi vuli ku loko mi kha mi n'wi kombisa ku ma n'wi rhandza hinkwaswo swi ta famba kahle swin'wana swi nge fambi kahle kun'wana u fanele a tshinyiwa mara mi kuma ku u kuma vatswari loko va ku a ni yena loyiwani kambe loyiwani a nga u na gomo ngopfu kumbe loyi ni yini ma swi va ka swi n'wi onha miteketo loko n'wana a kha a kula so loko mi kha mi n'wi rirhandzu ri ra vutswari ku mi n'wi kombisa ku vutswari na n'wana relationship hi yona ni vulavulaka hi yona mara a swi vuli ku loko mi kha mi endla sweswo swi ta solva swi lava ku monitor ende kun'wana swi ta fika swi tika mara a mi tshiki mi ku hi mhaka ku a swi tiva ku swi ta fika laha mo hi tshika tidamu 1 botset ku i miti kuluwana hi ku ya mahlweni a ku karhaliwi yin'wana ya vumbirhi botset hi ta tsundzuka ku loko u ri n'wana wa xisati u lava ku u nga kumi khwiri u fanele u ya atliliniki u ya kunguhata i mhaka yo tika ngopfu ku n'wina ri na n'wana wa 14 years ku famba kunguhata botset hi ku ro sungula mi n'wi langutela ku a va a nga tinghenisanga ka timhaka ta masangu so a swi olovi mi ku famba kunguhata hi ku loko mi ku famba kunguhata nkarhi wun'wana loko ku ri ku a nga le ka swona i twa hi nga ku mhani vo ni rhuma ku famba swi endla nemetweni so mara swi lava ku hi va languta hi va khutaza ku ya emahlweni na loko ku ri ku ma n'wi vona ku se u busy fikelelani kwalano mi n'wi yisa kaya preventa a swi onhi nchumu mara mi kha mi n'wi kombisa ku swi bihile mara mi nga ku mi tshama na yena because swi ta onhakela makumu thank you bote nemetweni bota khensa swinene 0860002543 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili
sweswo mingisera mugana lona FM kume na rumone tibirete ntsena kubila ora ya khumemberi loko ku ri me commissioner wa maphorisa a Limpopo a ni fanele ni ya va lava maphorisa lava a va kha va rinda mbohi wa loyi le ka xikororo loko swi koteka ni vhene va hlongola me loko na matimba ta hlongola vanhu vo tala ngoni ni vhene va hlongola hi ku munhu a ri xibedhlele swi vula ku i twa ku vava kumbe wa vabya kumbe vavisekile loko va kha khomiwa kumbe swin'wana swo taniya mara a kota ku baleka un'wana tlele ntirhweni wa yena un'wana fika tlela ntirhweni wa yena se loko a ni ri ku general Mashava i commissioner wa district loko ku ri mi commissioner a Khadebe la a province an vhene va hlongola vanhu valava a vele ku hi vuyeriseni ku lwisana na vugevenga kambe un'wana ta ku amfane mi sungula mi ya twa swivangelo ku ku va na swivangelo phorisa ri nikiwe ntirho wa ku rinda mbohi wa xibedhlele xin'wana xivangelo ku ta ku ri se va lo suka ni nkarhi wa ntirho va ku a hi voniwa ha famba ivi mubohi wana hi ya sala ndla ku rhandza kaneta kambe hambiritano sweswiwani ku na nawu wa mafambiselo nawumbisi wa mafambiselo kumbe nawu wa mafambiselo lowu ku ngele ku njhekanjhekisaniweni hi woho wu fambelanaku na timhaka ta ku va vana vadyondzi va tshika xikolo ngopfungopfu lava va nga ka malembe ya lamaya ya kondlo hanidi va ri va xisati loko va tlhela va tikile hi ndlela yaleya na hi la ku ta twa ku kahle commission ya ntingano wa rimbewu yi le ku endleni ka yini laha hikokwalaho ka yini ku fanele ku langutiwa hi timhaka ta nawumbisi lowu kumbe ka timhaka ta nawu wa mafambiselo lowu hi ndlela yaleyo va ri school dropout of adolescent girls during pregnancy and in the postpartum period policy dialogue a hi amukeleni tatana Jabu Baloyi va suka ka commission ya ntingano wa rimbewu hi twa kahle hi fike njhani la khalanga nhleka kalanga enhlekani lonene ka vayingiseri muganga lonene FM timhaka ta ku tika ka vadyondzi a swikolweni ka ha ri ntlhontlho wukulu swinene hi swivangelo swo hambanahambana tanihi commission mi teke pfhumba ra ku fanele ku va na minjhekanjhekisano hi timhaka ta minawu ya mafambisele a hi sunguleni kwalano i ncini xi nga endla ku commission yi vona swi ri na nkoka ku yi nghenelela laha xo sungula botpet inkomu ku nikiwa nkarhi lowuwani i ku commission yi nghenelerile hi ku languta ku xifundzankulu xa hina xa Limpopo na KwaZulu-Natal na Eastern Cape na languta na Gauteng na North West a va apply nawu hi ku fana van'wana swikolo ti-principal kumbe na mathicara kumbe na ti-SGB i ta kona vo teka swilo va swi veka va hleketa nawu and because na hina vatswari va ka mpheleni a hi landzeleli swilo n'wana a hlongoriwa xikolweni n'wana a nga tsali xikambelo n'wana vatswari va tshamisiwa tigedeni va yimela ku vana va bebularini se swi humelela xikolo xin'wana outside Giyani ni nge xi vuli a North West swi west nakona Eastern Cape swi west KwaZulu-Natal swi west then hi rivala ku vana lavawani a vo lo ti tikisa emirini hi voxe ku na munhu loyi a nga va tikisa it's either emudyondzisi kumbexana i n'wanakuloni wa xikolo kumbe i munhu lonkulukumba wo ringana na mina botpete hi nga na vasati mara loko ku va load shedding hi ngumela swihlangi leswiwani swi va pregnant so then hi fika laha hi nge i ncini xi endla ku loyi wa mfana na hi thicara na lonkulukumba va nga byari vutihlamuleri ku byala vutihlamuleri loyi wa ka khegu ntsena na then hi endla studies sweswo hi kuma se lemukiseni ka vanhu hi vitana Department of Education ti-province na ti-MEC letiwani hi vitana na ti-HOD ta kona ku look ku na problem vana va xisati va le ku dropeni at a high rate vana lavan'wanyani kuma from a child death at Watswold va loko va ri pregnant kuma ku n'wana i ta sala na mani kaya n'wana boheka ku tshika xikolo vatswari va kona vatswari va lovile kumbe vatswari va le madorobeni va le ku languteka swa vutomi ku va ta pfuna kaya vun'wana i ta suka a ngumela vana lava so that's why ku i ncini xi nga endliwa ka bill ku hi tiyisisa ku n'wana vanhwanyana a tshama xikolweni xin'wana xikulu botpet i ku hleka ku hleka swi endle ku vana vo tala va dlaya van'wanyana va duka naro va le switarateni swa le va Pitori va Cape Town va Durban because va hlekuni xikolweni va n'wi hlekula hi n'wanyana van'wana va lo pfinyiwa vana lava botpet a va lo swi lava ku lo pfinyiwa hi munhu loyi a nga na matimba ehenhla ka vona kumbe van'wana va
dzayisa swidzidziharisi lomu tithavenini vana lava nyenga navusiku ende wena vatswari hi ti byela ku hayi n'wana wa mina lunghini n'wana wa mina lunghini va ri nga tshembi munhu na hambi ri dota wena wa nyamalala loko ku ri na mpfula kumbe ku ri na ntsuvi so vana lavawani va nyenga botipete va tithaveni ku na tithaveni to tala tibodiso to tala that's why kuma a xifundzeninkulu xa Limpopo a va ringete ku endla something loko va sivela gender based violence na swo talatala mara va 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 tsandzeka swilo before court the bottom line engelele a hi vona leyi a va vulavula hi yona lexi nga kona botipete i ku vana lavawani va lava masiku lava va stoti ku na ti-social media ku na everything else ku na life orientation va accessa swilo mara the burden yi ta sala na le vanhwanyani a ku hava la nga ta byala vutihlamuleri so hi ringeta ku make sure leswaku hi tiyisa matshalatshala ya ku n'wana lowa xisati a tshama xikolweni le vanhwanyani a tshama xikolweni ku va na ti-solution to karhi ku va na ti-caregiving ku va na ti-creche ku va na yini tindhawu to tsuhana swikolo loko vana va vona va ta cresheni loko creche xikolo xi huma a hi na ti tekela n'wana wa yena a ti tswalela amahlweni na vutomi because loko vo kota ku va na dyondzo va pasa grade 12 swin'wana swo tala swi nga humelela vuton'wini and leswo hi chavelaka so loko mo languta lomu xitandini a hi nga vulavuli kule kwalomu hi huma kona mi ta kuma vanhu va tshamile ndzeka yini vale ku tlangeka makariti not because of swi lava ku tlanga makariti kumbe va endla everything else because situation yi va endle ku a ku vanga na support system n'wana n'we va hleka ku vona n'wana luya i tikemerini and van'wana va va hembela va va lumbeta ku no a twanana na mani and that trauma leyi ya va affecta kuma i swi tiva kahle i bodjabu i no vuya hi le joni a vuya na movha bodjabu a khandziyeta na le ntukulu hi muzaya khandziya malume wa lume khandziya movheni ya halawani next thing ni pfinye n'wana wa vanhu and then i fambini mina ni ku ni tlhelele xilungwini loko a ni foyinela a ku yini haloni a swi tshamisekanga ni vhe ni n'wi block n'wana wa vanhu loko wo byela munhu ku dlayela so ma swi vona that situation yo leyi tikiselaka ngopfu Eastern Cape that threat yi tele ngopfu ku vanhu lavakulukumba loko swi vuya tingomeni a Eastern Cape swi vuya na vukarhi byin'wanyana swi kwatini and loko swi hlasela vana lavawani va gine va tshika swikolo swona swi ya tiyunivhesiti swi dyondzeka and that's the problem leyi nga na yona that's why dialogue leyi ri kona about that hi ta vuya ka ku mi lava ku vona ku endleka yini ku ya mahlweni endzhaku ka minjhekanjhekisano leyi kambe a hi tlheleni ka loko mi kha mi vulavula ni twe mi nyika xikombiso hi ku na swi tiva ku a mi nyika xikombiso kambe ni twe mi nyika xikombiso mi katsa na mudyondzisi mi vula ku swi nga va kona swa ku mudyondzisi a twanana na n'wana wa xikolo kumbe a ndla timhaka ta masangu na n'wana wa xikolo swi tele ngopfu tete ku na un'wanyana miyisa i onesikisa Eastern a KwaZulu-Natal because of system ya education a yi koti ku tracker ku ti-personal system a ti fari ya Limpopo KwaZulu-Natal Free State a KwaZulu-Natal i tikise sikisi a ya Free State va n'wi kuma a ri Mpumalanga a karhi a onha ka hlasela botpet so va tele ngoma mathicara lava onhaka vana va xikolo ene loko mi languta vana va masiku lawa botpet va kula hi xipidi a swa ha fana khale loko i fika ka matric va tlhela va chuwa vanhu ku rhwale tibeke n'wana loyi le ka matric yini swa vana lava kula hi xipidi mi ta kuma swi ri swikulu mi hleketa nga n'wana loko kumbe wo va yunivhesiti kasi wa ri high school kumbe va ri primary so u kuma ku mathicara loko va ri xikolweni na vona va na ku navela ka nga ri kahle instead of becoming a secondary parent so hume swi tele ngopfu tete va tele swikolo swo tala va le ku va suspendeni a vaki va va suspenda la Gauteng laha ni swi vonaka ku ni close na vanhu lava tirhaka education swinene na lavakulukumbanyana then kuma hi swi twa va ku xikolo lexi va ku suspenda teacher se va ku suspenda ku na ti-allegation ta yini un'wana va n'wi kume ndlwini na n'wana wa xikolo Soweto na n'wana wa xikolo a nga swi tivi a kuma hi nsati na vana va yena a nga swi tivi ta vulavula yini ma swi vona swi tele ngopfu vadyondzisi nkarhi loko hi sola a hi ri hinkwavo tete vadyondzisi a va kahle because va swi tiva ku mani i endla yini mara va tsandzeka ku confronta ku leswi swi endla ku hi onhela xikolo viti hi onhela viti onhela tiko viti because that's why kuma ku khale ni botpet a va prefera ku mathicara lama humaka ti-village teto ta le kusuhani lava tivekaka hi nga landi botpet le ka ngomungomu leyi hi va tisa ka ximawusa va ta dyondzisa ka n'wamavimbi a hi n'wi tivi botpet u huma kwini that's a va chavela swin'wana swo fana swo ku loko i huma xitandi xexo i nge ma endli manyala because family ya ku tiva mana ku tiva na lava kulele phambi ka wena so swin'wana mi ta kuma ti-transport ti le ku tini switandini ti teketela mathicara van'wanyana a va tivi na Xitsonga va dyondzisa swikolo swa hina van'wana vatsonga va swikolo swa Vasotho a va fika va onha leyi va tsutsuma va kun'wana so those are some of the things leswi swi hivilerisaka botpet ku before khale a ku ri a culture ya ubuntu n'wana a nga ta xikolweni a nga na tintangu a mi ta mathicara ma endla something va endla something va tlhela va neka vatswari va cheka everything so swin'wana n'wana n'wana loko n'hweti yi hela botpet mo languta ti-22 kumbe ti-30 a Gauteng 31 kumbe kwini a ka ha na munhu xikolweni because a va hakheri na vana lava se va sola va endla manyala va famba hi milenge van'wana swikola transport a va khandziyi
by the next village. And I've seen it in Saturday. In this Saturday, the lift. Kumenela ini bana la safety ya bana labo kuna patrol ya bena le ifamba go between police station ya aleti wa bana labo mashikolo ni kuna makhwati sale botet kaso mkuma go sunga sihlanga sa pinyiwa loko yiti ko ma test akona munhu ekha ku byela ku ekufonela before test ikuma ku akwamina voni ngempela mina nte yini na already so tsitele ngopfu la vanfonela ku vanhu botet va byela ku la ni huma kona na stand sele kusuwana ku bana access ya phone number ya mina vanbyela ku n'wana ka mani pinyiwini i tinye mani and the case report the case amaphorisa nisungula then it angenelela sitele ngobotpete la mathicara manje akumanyana examples minkarhi ya ku tala Bujabu kuna leswi swa ku vanhu va tshama va va na timenjekanjekisana va va na tinhlengeletano la ku vulavuriwaka hi timhaka hi ku hambanahambana ka toho ivi ti helela kwala ka ku vulavula n'we mi nga dyondza xikolo mi swi hetelela mi swi vitanaka i ti-talk shop se swo vulavuriwa swi helela kwalano lani loko ku vulavuriwile mi la ku vona ku endleka yini ku ya mahlweni report yisiwa ka portfolio committee ya basic education na parliament yisiwa aka portfolio ya higher education yisiwa aka office of president loko swi one of the recommendation board pet recommend a South African Council of Educators lama dyondzisi kwa va register kona va fanele va matimba ya vona ya ngeteleriwa va investigate va kota ku suspend va tlhela va fire va forward process. Number 2, teacher loyi a nga pfuki a dyondzisini loko ri iwona n'wana wa xikolo a vheta a humisa sweswo a registeriwa na le ka sexual offender register. That's number 3 ya kona. Number 4 ya kona i ku partner na ti-radio station na ti-media houses wa SABC ku kota ku deal na ti-issues leto ta so ku hi endla advocacy hi endla mapfhumba because swin'wana xa kona i dyondzo na ntivo botpete vanhu va nga vula ku ti-talk show mara mind ya botpete mind ya sava n'wana I remember this example n'wana a byela a ku ndzisana ya yena n'wi vutisini ku i na challenge na munhu wa yena loko a n'wi vutisa a veka ka status na madyamba lawa one Satan want me to separate with my boyfriend, and that was the brother akona la nga mbyela se avela swo akona na ngene timhaka ta munhu kalani sine ana tingeni because look at the status ya ndisana yami it's all something in a challenge na munhu wa yena ni mbyela ava hambane then we'll see what happens going forward na vana va yena one Satan said because someone says capacity ku hisensa ku in botete I don't vanhu ku vulavula njhani hi vulavula njhani va kuma ku pfuneka hi tirhisana na Department of Health basic education a yi ri va kona mathicara va tlanga role ya vutswari va tele swinene 90% of them there's only 10% lava ndla ku tisele mara nsele lowu wu affecta ku yendla dialogue lowu nsele ya vana van'wanyana fanele va dyondza timhaka ta ti-condom va dyondzisa timhaka ta prevention va ha ri vantsongo because there's nothing else leswi hi nga swi endlaku hi tsutsumela ka swona ku these things are not happening in our communities it's happening both pet and that's a reality hi fanele hi face life orientation swi fana na vatswari loko hi outsource responsibility nga vulavuli sexual education akaya hi ku vana va ha ri vantsongo already va swi tiva swilo leswi va swi ta xikolweni and this is where hi sungula ku va byela prevention menstrual cycle hinkwaswo leswi wa both pet then a hi ta kota ku pfuna ka yin'wanyana endzeni ni pfumelele ni hundza hi la Bujabu loko se ni vuyelela va hetisela hi ta languta ku timinjekanjekisani leyiwani yi le ku ndliweni loko ku ri ku a yi se endliwa yi endliwa kwihi nakona loko vanhu va lava ku va xiphemu xa minjekanjekisani leyi va hoxa njhani xandla loko hi vuya hi ta hetisela Bujabani. Okay. Inkomo sweswo mi ngisero mgana rona FM Bujabu Baloyi va suka ka commission ya ndzingano wa rimbewu lava hi nga le ku buleni na vona mhaka yo tika swinene leyi ngopfu lo khela ku mhaka to toleto ta ku biha emirini ka vadyondzi va hetelela va tshika swikolo ivi swi ta swi endla ku vutomi bya vona byi hlangana ni ndlela yaleyo hi ri xewani eka vandyangu hi lexi xitiviso xa nkoka xo huma eka ti-prosidin capsules xana u xanisiwa hi mahlangano ya miri laya nga tsindziyela xana u na swiphiqo swa mafambelo ya ngati emirini kumbe high blood pressure xana tirhelo ra wena ra nsawutiso ra tikeriwa prosidin i nhlamulo ya wena tikumele tona namuntlha ekhemisini ya le kusuhi na wena tshama u ri na ntamu hi ti-prosidin capsules tsundzuka loko yi nga vuli leswaku prosidin kona a hi prosidin la hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 12 yi nga se ba awara yan'we mangu emisava hina Moses Lilian Hlabangwana hi tseleni na Bujabu Baloyi va suka ka commission ya ndzingano wa rimbewu va kha va vulavulela commission leyi havangeli ku na minjekanjekisani leyi langutaka ka timhaka
ta vumundzuku bya vadyondzi ngopfungopfu va xisati lava va hetelela ku vo tala va vo tinhlayanhlaya ti komba ku leswaku va huma eswikolweni nkarhi wa vona wa ku heta swikolo wu nga se fika hikokwalaho ka mintlhontlho leyi fambelanaka na ku va bihe emirini. Se sweswo swi hetelela swi endla leswaku va nga ha koti ku va fikelela milorho leyi va ri na yona. Kambe lexi ni tsakisaka i ku ongeti ku lava ku langutiwa vanhu matlhelo hinkwawo matlhelo hinkwawo ni vula ku langutiwa matlhelo ra lava va mbanga cona lava nga timhaka leti na lava va khumbekaka ka timhaka leti, ku nga vi n'wana wa vanhu a sala ku a ri yexe a nga swi tivi ku se iya yi huma njhani, a ri yexe a sala na ndzhwalo loyi a kayakaya yinga ku ve va koho vambadameri lava nga hetelela va endla timhaka letiwani vona va dyabyirelela swilo hinkwaswo swi hetelela swi va fambela hi ndlela yaleyo. Se hi lava ku ta va vutisa ku kahle loko se ku ka ku endliwa minjhekanjhekisano leyi va langutela ku minjhekanjhekisano leyi yi endliwa rini kwihi na koho lava nga na ku tsakela ka ku hoxa xandla ka minjhekanjhekisano leyiwani va nga nghena njhani hi ndlela yoleyo. Sweswo swi ta hi pfuna leswaku hi kota ku aka rixaka leri ri nga na vutihlamuleri, rixaka leri ri tivaka ku hi ya kwihi tanihi rixaka ngopfungopfu ka timhaka ta tintombi leti tintombi ta hina leti hi nga ta ya ti catisa mindzuku, leti hi nga ta ya ti lovorisa mindlwane, leti hi nga ta ti heleketa vukatini. Xana hi lava ku lava ku ti heleketa vukatini ke loko hi nga endli timhaka ta vutihlamuleri bya ku vona ku ti kula njhani tintombi leti hi ndlela yoleyo? Wena u ri yini timhaka leti? A swi nga fanelanga hi va tani ku hi languta hi matlhelo hinkwawo, hi languta loyi a nga n'wi tikisa na loyi a nga tika ku tlula ku hi languta tlhelo rin'we. A ntivi a hi buleni hi languta tlhelo lero hi ndlela leyo. Ni tlhelela ka Bojabo endzhaku ka leswi. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Inkombo timinete yi nga se ba awara ya 12 etlheleni ka Bojabo baloyi va suka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu lava hi bulaka na vona nhlekani lowu. Bojabo a hi languteni hi leyi minjhekanjhekisano xiyimo xi njhani sweswi, yi sungurile, yi ta sungula, yi ta va kwihi, vanhu va nghenelela njhani kumbe va hoxa njhani xandla? Aye Bojabo, a ni ku minjhekanjhekisano leyi vulavulaka hi yona yi sungurile, yi ta sungula rini, vanhu va hoxa njhani xandla? Minjhekanjhekisano yi sungurile, yi sungula Durban hi ti 8 ta September hi ya a xifundzankulu xa hina hi ti 15 Friday last week. Lava ku report yi kona ka website kumbe va nga ka Pet Mathebula Khalanga ka Munghana Lonene va ta rhumela both Pet report mina va va na yona leswaku yi kombeta ku na ku tirhisana xikarhi ka hina na radio. Ni ta mi rhumela yona loko hi heta interview leyi both Pet, and then mundzuku hi ya East London. Leswi va va ku swinene both Pet na vatswari va fanele va swi twisisa kahle ku some of these kids because hi mavuthelo ya hina a va hi byeli ku va one hi mani va endle hi mani nsele. And because we need to find out i mani a onhaku munhu a tiveka na le ka ti-communities and swi va ngo ka ti-farm schools both Pet ku na xikolo xin'wanyana ku na 40 wa swihlangi la Gauteng swi pregnant a swi lava ku vula ku va mani lava nga swi endla ntsena. And these kids vana between the ages of 10 and 14 a ni vulavuli lava nga na 16 to 18 or 19, ni vulavula hi 10 to 14 both Pet. Seketana n'wana wa mina na 10 years 933 both Pet for statistics la Gauteng va beburini below the age of 14, which is statutory rape. Seketana ni driver both Pet ni vuya kaya ni ku ni ya kwini ka ngomngomo kumbe ka Gija Mandeni ni ya vona girlfriend ya mina ya 10 years. Ai man, yes. Swin'wanyana ku sathani leswi swi endlaka kahle kuma ku na ntungu lowu nga kona kuma ku a hi koti ku khalana, loko hi khalana vutomi bya hela swa byi hela both Pet because next time mi ta endlela n'wana wa n'wina, mi ta endlela n'wana wa mina, mi ta endla yini munhu loyi. And mostly vanhu lavawani vana lava va tiva vana lava endlaka nsele loyiwa va swi tiva ku thichara mani. That's why exikolweni n'wana wa mina I was just like loko a ri xikolweni I was sure ku na ya ti-meeting, I was sure ku ni va vocal, I was sure ku ni raise swilo loko a ri xikolweni a ri high school leswaku va swi tiva mathichara ku one mistake serious ku hava mupusho kwatisa ku tlula ku onheriwa ri mutswari n'wana wa wena invested too much ka yena. Unless otherwise van'wana vatswari va khatali va ku swi humelerile ni ta ku yini. Aka mina swi nga humeleli ni ta ku yini. It's because I care about the community. That's why in a village ni huma ka yona they know what I do and what I stand for. Na vanhu vo tala around mina va tiva what I do, what I stand for. So swin'wanyana na vo vanuna ku
a Johnson ku I hold na responsible loko hi vona u friend swi humelela botete ku no mi chela straight bojavu leswi ni nga swi twa hi n'wina I ntiyiso na swi nga humeleli n'wana mani mi ti onhela vitu mi onha tiko mi onha na munghana lonene vitu mi onha na la mu huma kona ntirho wa n'wina a ti nga tsangu ti khoma n'wana mani because loko mi tisa moyeni next time mi nga mbalakula n'wana I ta fona a ku bojavu va na n'wana a Queen Rotterdam vana girlfriend at 10 years. Those are things that if I'm available honestly vavanuna ku sweswi hi vavanuna accountability mi te yimelela vamanana ntsena sweswi hi landa na n'wina ya mi yimelela ku mi tlhelela ndzhaku vana va vanhu a va tshikeli va xikolo va dyondzeka hi lava madokodela lava ti-professionals a ti-communities ta hina va hluvukisa ndhawu ya hina mara hina hi le ku endleka swona swi tele ngopfu Eastern Cape more than le KwaZulu-Natal more than a xifundzeni xa hina botpet statistics ta chavisa so loko hi heta la botpet bile na n'wina hi ta vulavula ta mi rhumela ripoto vayingiseri va munghana lonene va ta hlangana yona ni vulavula leswi passionately because this thing swa ni vavisa mbilwini because vana vo tala lavo tlhariha van'wana hi dyondzi na vona va tshike xikolo hi mhaka ku thichara wo karhi va onhini kulukumba wo karhi a komiti va onhini a tlhanga va teki munhu a tikuma ri na 4 vana at the end of the day. Yeah. Se hi tsela hi ku yini Bojavu ni mutwi mi kombisa ku hi nga xi kuma xiviko lexi na ku mi ta va mi ri a East London loko ni nga hoxisi ku yisa amahlweni loko ko va ku mina swi ni hundzile kambe ni lava ku tisa swibumabumelo kumbe ku hoxa xandla ka minjhekanjhekisano leyi ni nga endlisa ku yini vanhu va nga ka website ya hina www.cge.org.za ku na emailing info@cge.org kumbe loko va lata ti-complaints va ri complaints inquiries inquiries@cge.-botpet inquiries complaints inquiries-complaints@cge.org.za kumbe ofisi ya hina ya xifundzankulu xa N'walungu 015-291-3070 kumbe a Johannesburg 011-403-7182 kumbe va contacta botpet va kombela number ya phone ta mina if this is a burning issue mayelana na topic leyiwani always leswi huma ka botpet kumbe ka botmogene kumbe ka sesundukani I take it ani ni lava ku va disappointa ni move hi speed and then make sure ni sala ndhaku smanje ku ta na tiloyara mahlweni ni sala ndhaku leswaku hi kuma ku xinxuxo because I only tell munghana lonene ntsena because information hi nge tshela munghana lonene ku hi acta on it n'wana a fonela ku ni fonele botpet andzeni kongo na ku ri 10 o'clock na hlamula foni yaleyo because ni ringeteni ku stop botpet ni ku va nga foni vusiku va fona vanhu va munghana lonene because va passionate so loko ni swi ta amala va hlangana kahle kumbe xitsongo kahle ni a ni ka swi na mhaka n'wana mani ta swi vona mahlweni botpet va ta ni riha siku rin'wana kumbe sesi rose va ta ni riha na botmogene a sixen sweswo hi ta ku yini hi leswi vanhu va nkarhi wolowo va nga ku tikeriwa hi wona va kota ku vulavula so na pfuka ni hlamba tifoni ta vona hi mbilu ya kahle botpet and vile ku pfunekeni ku na case tin'wana va tlhe va hi fonela va tsala timessage va ku through botpet ni pfunekeni ku tlhelelani ka munghana lonene loko wa n'wina wu impactful kwihi aka society ku cinca njhani mihleketo ya hina vanhu la tikweni those are the things that la hi swi twaku loko i famba i ba xifuva that's why minkarhi ni pfela tinsimu ta Xitsonga masiku lawa na munghana lonene a xikarhi ka vanhu va hlamala kasi Mutsonga wona ni ku ni Mutsonga ku yini hi fane hi tinyungubyisa na Heritage Month hi vuyisa vutsonga bya hina hi pfunana hi khomana hi va nyandza yin'we a hi sukeleni so ngungumela vana va vanhu va ka hina nemetwe Bojavu ni khetse swilo leswi swo riha mi nga ha swi vulavuli ngopfu hi ku mani kolota ni mi nga ha swi vulavuli ngopfu hi ku mbili ya mi yi ta vava ku hi mpfuka mi ku sesibonge va fanele va mi telela maphasela n'wina va fanele ni nga va vonanga gangi botpet va khetsa swinene i sweswo Victor Munghana FM ni ku Afrika Wa Vulavula hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu ya misava lawa landzelaka hi nomo sesi Lilian Hlabangwana ho hlekavo kambe ku na vanhu va nge le ku hi onheleni va hi onhela vana va hina tincece kambe hi minkarhi hinkwayo ka vula tincece leti ti va ku ti onhiwe hi vanhu lavakulu kun'wana ti va ti onhiwe hi tintangha ta koho kumbe swin'wana swo yelana na sweswo a ni tivi ku hi ri yini kambe sweswo hi kumeni mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwana kusuka kwalano hi ya ka 0860002543 ni ta langutana n'we mi nga rhumela ti-voice notes hi twa ku mi ri yini hlekani wa n'wina a wu vile unene i khalanga lawa ya sesileli hinkwaswo swi vulavuriwa kwala vanhu lavaya va rinyiwa sira yi rinyiwa ndhawu yin'we ku nga Polokwane ene i kule a hi languteni munhu loyi a suka ku sasela mani a suka a khandziya loko a fika Polokwane va n'wi byela ku na load shedding ku fanele ku humelela yini yena i mali munhu kusuka
asa sela man atapulukwan van lava vele ku heteleleni va hayika that's why mo ku hiking ti tshama tele ene ku hayika a swi lo hlayiseka why ni ano kombela ku ri xikombelo xa mina ni kombela vanhu lava va nga na vutihlamuleri ka timhaka leti ta sela ku swi nga endleki na va va na ti-branches hinkwavo lomu va volo streetshot a giyani vo phalavurwa kwihi Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. mhaka leyo vana va tsana va biha emirini khalanga yi nge he solveki ni vula so mhaka ku ri la nga na ndzhuka va dlayise ndzhuka vana lava xikolo lava lava ngopfu mali ende na hina hi nga ri xikolweni hina vakhalabya hina hi hlongorisa ngopfu vana hi ku hayi xin'wana lexi ya xi kahle ma swi vona a xi karhati hi mhaka yoleyo a mi ri na falaza makhuvelo kwala makhata ka yi ku ri ka mbokota ka mukejani wana ntshaveni minjhani botiphethe vakhalabya laha vakhalabya a va wisi ku tekela vana lavatsongo ti-advantage loko va vona n'wana a swirile vona va n'wi tekela advantage hi ku n'wi nyiketa mali hi va endla ku rhandza va n'wi se a yimile va n'wi seya na mavabyi vakhalabya botiphethe swi vava ngopfu ku tswala n'wana botiphethe ku tlhe ku ta mukhalabya a ta n'wi xenga hi mali ku ri keni vana va yena va xengi hi munhu avuxeni botiphethe na muhumelerisi Mr Mabasa ni hlamarisa hi mhaka ya lamuyisa loyi a nga nyenga exibedhlele u nyenga njhani mahlweni ka maphorisa u hume njhani ku ri na ma-security a getini so swi tikomba nga ri munhu lo nyengisiwa tiko leri kahle kahle botiphethe a yi ri onhakeni loko ku hela timhaka ta va Thabo Bester se ku sungula yin'wana futhi lexi nga endliwa ka Thabo Bester a xi endliwe ka muyiselo a nga nyenga xibedhlele a nga nyenga mahlweni ka maphorisa na vo maphorisa lava va fanele va tekeriwa magoza mo karhi na vona ma-security lava va fanele va tekeriwa magoza mo karhi hi ku swa chavisanyana botiphethe ku munhu a ri na timbanga nkarhi a laphiwa timbanga xibedhlele a balekela maphorisa mahlweni ka maphorisa na ma-security botiphethe swa hlamarisa va fanele va teka magoza mo karhi kahle kahle ka maphorisa na ma-security inkomo botiphethe mi vulavula na Malaji kusuka la a Boksburg a Ragapaka inkomo Shomi Khalanga mina Mbekwa xivangelo xin'wana ni xi vonaka lexi kucetelaka leswaku vana va hina va kumeka va biha emirini va ha ri vatsanana i timhaka ta mali Khalanga no tinghenisa eka swa marhandu va ha ri vantsanana leswi swi va onhelaka vumundzuku bya vona kasi lexi a ni vona leswaku hi nga xi endla kolomu migangeni loko a ko va vumbiwa mitlawa leyi nga dyondzisaka vana va hina leswaku ku nghenelela ka timhaka ta masangu wa ha ri ntsanana swi nga va onhela vumundzuku bya vona loko ku ri timhaka ta grant a va yimeli nkarhi wa vona wo fika va ta yi kuma hi nkarhi wa vona ematshan'wini yo va nghenelela ka timhaka ta masangu hi xikongomelo xo va kuma vana ku ri va ta hola grant inkomo loko Khalanga ka timhaka ta teenage pregnancy ta chingeriwa hina hi nga hava vana lomu switaratini loko hi ringeta ku va tshinya a ku na laha hi nga ta ya kona hi ku vana va masiku lawa na believe ya ku ri ku va u kuma n'wana i passport ya ku va u kuma mali eka mfumo Nhlangano botiphethe na vayingiseri va Munghana Lonene swin'wana swi vanga ku teenage pregnancy i timhaka ta ku rhandza swilo vana va hina mani loko a za ku 14-12 years kahle ku ya kwalaya va sungula ku tinghenisa ka timhaka ta mabyala va nwa byalwa va famba lomu ya tithavheni mi kuma ku va kumana na vavanuna lavakulu va nga ri ku titangha ta vona va confuse va xavela mabyala va hetelela va nghena na vona timhakeni ta masangu van'wanyani i kuma ku mina mutswari no va mutswari a ri yexe a ni fikeleli foni yo karhi leyi n'wana nga ku yi laveni or whatever sweswi nga kona swa ti-fashion a nga fikeleli a ya kumana na yena munhu a n'wi tshembisa swilo sweswo hi makumu hayi se hayi i munhu wa yena va sungula ku ndla swilo sweswiya ivi ku va na swo swa teenage pregnancy swi nga kona inkomo botiphethe inkomo botiphethe minjhani inkomo botiphethe minjhani botiphethe xikan'we na vayingiseri mhaka leyi vulavulaka hi bava
ni mitlangela ti voice note ne se ku ri kumba loyi wa 079 imani n'wi lavela yona nomboro leyi ni kombela un'wana na un'wana a teka nomboro leyiwani a yi fonela nomboro leyi yi trenda yi trenda nomboro leyi i munhu loyi a tinomboro ya WhatsApp a yi foneriwi kambe loyiwani ku ze ni langa ku nkulukumba ni nga swi tivi no yini ni va xisati ya va huweli tifonini vanhu lava huwelaka tifonini va xinuna nomboro leyi yi tsaleni hansi loko mi swi kota mi ya yi pulaka kun'wana mi ku hi lunghisa tifiriji kumbe yini mi yi tsarisa sweswo va ta n'wi fonela vusiku hinkwabyo a za cukumeta nomboro yaleyo hi leyi nomboro ya kona 079 120 079 120 mi damarheta kun'wana mi fika na mina ni ta yi thayipa na yi damarheta kun'wana ni ku hi lunghisa tifiriji va ta n'wi fonela a za yi cukumeta nambara leyi i huwelela ka xiyanimoya a na ha mi tlangela ti-voice note ku mi ta kota ku twa lava van'wana va nga rhumela voice note se hi huwisa foni hambi n'wana mani yaloyi kambe mi swi kutani mingiseri wa mehe yima hi twa ku ni nge yi tlangi voice note liyani mani lava va hetisela ncindani yi lani ne okay hi leyi va hetisela hi kota ku va hi twa ku mi twa voice note a ni swi tivi hi fika njhani ka xiyimo xa ku munhu ta hi fonela hi mhaka ya yini i hi fonela hi number mani hi ku hi mi byele ku mi rhumela voice note ntsena ni ta mi nyika na yo futhi loko ri ku a mi yi kumangi nomboro ne kambe mani lava va vulavula hi lava hayi inkomo butpet minjhani butpet xikan'we na vayingiseri mhaka leyi vulavulaka hi bava i ntiyiso vana lavawani ku yingisela va yingiseli ene ndlela ha va komba ku leyi ndlela leyi yi ku yisa ku hluphekeni leyi i ta lava ku phikizana na wena ku wena leswi u nga hetangiki grade 12 ku ze ni nga hetangi grade 12 a ni ri na ku byela ku na wehe u nga fiki laha ni nga fika kona ndlela leyinene la ya na xikolweni tshika swa ku tala sweswo a va yi teki ya ku yingisela u ri mutswari loko u n'wi byela ku tshika ta ku tala i languta xikolo u vona nga ta ku u n'wi tsonisa swa misava ni va byela masiku nga ku swa misava a swi heli swa misava tshama swi ri kona na hina hi swi kume swi ri kona se na n'we mi nga lava ku ta hlupheka vanhu yani na vafana va famba hi timovha sweswi va ha ri lavatsongo se na n'we a mi lava ku fana na vona na wa tiva va ta ku hlamula leswi va kotaka swoho va tshemba ku ti-right teti va nga na tona ta ku vulavula na ku yimelela mfumo lexi salaka hina ha va byela vanhu lavo ka va nga hi yingiseli n'we va botpet hi ntiyiso va vulavula ntiyiso lava nga heta ku inkomu khenseli swinene n'wina mi nga rhumela ti-voice note hi ndlela yaleyo a khensa swinene nomboro liya loko ri ku mi yi kumangi kahle hi leyi mu n'wi fonela a za cukumeta xitata pheke lexi 079 120 079 120 a tshika ku huwela ka xiyanimoya a hi ndhawu yo huwela laha hi laha kha hi vulavula timhaka kambe kun'wana mi yingiseri loyi nhleka enhlekani butpet minjhani papa hi kona minjhani dp hi pfukela khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini n'we mehe butpet ni ri mhaka leyi yi tsatsamuke ngopfu lero hi nongonoko wa namuntlha ntsena a ni voni hi ta za hi fika makuru ya yona hi ku loko ho kuma mintlawa ya vanhu velava va khumbekaka kusuka kwalaha ka malembe lama va ya hlayaku ya 14 ku ya leyi mara mehe lexi ni vonaku xoho butpet ni vona vatswari na vana xiave aka nxunxu leyi nga koho because loko ku vekeni n'wana butpet le ku kuleni enhwenyana a va available lomu tithaveleni hinkwako kwala ku va ku na minkitsikitsi ye i koho hala tlhelo i gqoke a nga gqokangi ene na mali a nga na yona obvious butpet ya hetelela a khomena hi ndlala kwalayani and then va n'wi xavela vela va n'wi xavelaku mingiseri un'wana tshama a vula kwala ka nongonoko welo a ku hava munhu loyi a nga ku xavelaku byala mahala ntsena ku nga ndleki nchumu kambe leswin'wana hinkwaswo mi nga swi vulavula ni chava ku ni nga ta rivala leswin'wana hinkwaswo mi nga swi vulavula ni nga yima na n'wina kambe ku na tlhelo rin'wana ntsena ni nga yimeku na n'wina ku dloka a nga dlokangi mi vula yini no butpet ni vulaka ni movha loko yi xavisiwa va yi paka va ti forisa laha garage va tsala ku for sale manitwisa butpet na loko munhu a ya kerekeni i gqoka ximbalo xa kereke yeleyo ku komba ku i ready ku ya kerekeni lero na loko ku vekeni i ya kwale ka kereke yeliya i fambi xo famba ya karhi a famba hi milenge swi olovini ku yi nga n'wi nyika lifiti ku yunifomo ya yena ya hlamusela ku mi ya ndhawu yin'we se mambalelo lama ni ma vulaka butpet ni vula ku a ni nge langeli vavasati ka va mbali njhani mara swi fanele swi nga caci xindzhuti xa vona tanihi vanhu
ngopfungopfu va ri vanhu va xisati kambe mi fika njhani ka ku leswiwani mambalele ya swo ya caca xinduti lamawani ya caca xinduti hi ku a ni swimbalo swa vona hinkwaswo leswi va nga na swona mara Bootpet ku na milawu yo karhi leyi yi fanekela ku yi landzeleriwa hi hina vanhu ku kotisa loko hi ya mandlaveni ku na mandlava man'wani va ku byela ku hayi xixe xa hungengheni la mara xa loyiwa a ngheni a hi milawu leyi nga vekiwa yi tivekaka sweswiwani ku na nawu lowu nge ni nga mbali xikete ni nga mbali yini ni nga mbali 3 centimeter huko ku hava wo Bootpet ku hava mara ni vulela ku ndzutinyana wa ku lava va nga ku languta va nga nyumi ku nyumisa yini kasi loko munhu okay a hi swi tshikeni ku ta njhekanjhekisaniwa siku rin'wana mani mano la ku mi byela tiko hawa namuntlha hi nge yi koti Dimitri babiseswo va xisati ni ta lava ku twa n'wina kasi ku na tlhelo rin'wana na leri hi nga vulavulaka hi rona hi ku hi leri tlhelo ra ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta mambalelo ku lama se hi mambalele ya nduti lama a hi mambalele ya nduti na hi mhaka leyi kumbexana ni ta tsakela ku twa swo kusuka eka n'wina 0860002540 hi ku a ni swi twisisi va ka hina ku ni nga va na mambalele lama ma nga hi ku loko i ri lwandle wa ku vona loko u ri lwandle a ni malwandle ya tisiwile na ku hala kaya loko i ri lwandle mi kha mi ti hungasela wa ku vona timbalele ane ku va ku ri mambalele ya xinduti hi ku a ni ku va ku ri na vanhu va kha va hala vo hambana a ni tivi kumbexani ni ta va na nhlokomhaka hi vulavula hi mambalele ya nduti ku hi wahi na yo ka ya nga ri na nduti hi wahi kambe ku na muyingiseri loyi ni hlekaka Khalanga papa they are teenage pregnancy man man loko ni nga twisisi because leswi ni tivaka yi tirhisa swona i ku loko n'wana a ri under age swi vita ku statutory rape so ku ta va ku nghenela ti-social worker ku ve ni ti-find out ku ri n'wana loyi u pfinyiwa kumbe i va pfumelela nini kumbe i tintangha ta yena so impela loko ku ri ku na n'wana wa 10 years a va a digini so it means that with the social worker maybe a ti-tivi ntirho loku ti fanele ti find out ku n'wana loyi u pfinyiwa ku phela nge wu ri ku n'wana wa 10 years i wo rhandzana i nhlamba yeleyi leyikulu hi ntiyisi so ti-social worker ta ku karhi n'wana tsho ratile ku tirheka ntirho wa tona kumbe vadyondzisi kumbe nhloko ya xikolo a nga le ku endleni ntirho wa yena ku loko n'wana a tikile liya phela yo fanele yi report ka social worker ku landzelelisiwa swa yo pfinyiwa ku hi nge ku loko n'wana 10 years vo rhandzana a swi hanyi swilo sweswo kambe hambi voni byavu sweswi va ha ku vula ku a va vuli vana lava se nhloko ya xikolo ta ndla yini mi nga ta n'wi komba hi tintiwu mara va-social worker va tokutiwile Bootpet va tokutiwile ku va na tindlela ta vona ta ku n'wana loyi a va kosa muendli wa swo hilwi va tokutiwile vanhu valava so a ni voni ku loko a hi ku khomisana na vona mara xin'wana ya xi lemuka i ku hala ndzhaka ku ri na ti-school health program mara ingaku masiku lamawani ni vona ku nkarhi wun'wani a ya ha dyondzisi ngopfu exikolweni swa ku fana na sweswiya hi ku a ni ri a fanele ku karhi hi nyika information even so vana masiku lama kumbexana a va ha ri busy swona hi ngopfu kumbe hi nga ze hi fika na mihleketa ku nkarhi wun'wani vana lavawa hi ku a ni ri va ta kunguhateni so ene la titliniki na ti-program ta ti-youth ta ku vana va ta hi nkarhi wa ku xikolo xi humile va 2 ti ko ti-youth program ta ku va ta kunguhata so loko zo vona ku n'wana wa wena ni takisa vatswari van'wana loko va za va vona n'wana nga ku se ingaku se a nga ku tshembi wo n'wi landza hi ye hamba a n'wi tisela tliliniki a ta kunguhata so nkarhi wun'wana vo dinga va nga swilo se ta tiyela a nga ha landzeleli vatswari responsibility ya yini u n'wi se a nga ha landzeleli se kasi n'wana hi lana ye se ku swi onhaka kona because n'wana u nga n'wi sala ndzhaku n'wi rindza mara xinkarhi xexa xitsanana xi kumaka i hatla fika kaya hi nkarhi wa hlamala i tshovenene antiyisi sweswo swi humelele ko tala ngo va kha va khiyeleriwa vanhu kambe swi hetelela swi va hlamarisisa xisweswo na leya mathicara na kolo mi tshama va swi vona swin'wana byi nga nkarhi wun'wana n'wi vulavurisa mara to vuza nkarhi wun'wana swi ri se loko se a tova ku se i report-iwini ta nkarhi wun'wana hi wehe va swi tiva na va-principal swa ku leyiwa i nga ki hlupha vana a ni ri hina ha le bush ku na leswiya swa ku vana va hala lepompo loko va feyilini haleni wa va repeata ti-subject ku fana hala va manyeleni
iva abuke sweswo vana lava va huma va phalavura va huma va tsanina ndzi ra hi va la tikweni leswi ni nga twa muyise n'wana leswaku a ku dyondzisa mathicara ya kwala ka lokhale se it means ku ri va ta nyuma mara sweswiwa ku ta vana lava halaniwa va Limpopo va ta dyondza hala and loko se a vona swi nhwata leswaku xonga thicara u ka nga tikhomi kambe swi nga endleka thicara ri nga tikhomi vhele swa endleka hi swi vona kwala ka hina irini ya leya xigevenga bootpad nga dyi nkarhi wa van'wana leya xigevenga a tisa ku meka rin'wani ku nga va litibuti n'wana vula ku ma-security ma-involve a ni voni because ka hospital setting loko xiboxo xi ya xi rindziwa maphorisa ma xi tsimbe hi ti-handgame madzankosi so na kwala a va ri koho maphorisa a va ri koho maphorisa ku hlupha ti-social media u ta kuma ku phorisa xigevenga xi teri ni kombela ku ya toilet va ku a swi ri hi ku xi vaviseke ngopfu a xi thuxa laha mibedweni xi ti fambela a nga xi supervisa va busy na social media swo nyenga hi kwala xifamba mi vula yini loko mi ku social media social media njhani a kha ti a ndzi ri phorisa sa ri busy a vuka a ndzi ri sweswi nga ti-data bootpad u va busy kwala fonini u rivala leswaku kambe u le ntirhweni we se u buke swin'wana swi nga ku tsakisa kwala u rivesa kambeni hala nga ku na xigevenga ene hi nge vuli ku ma-security ku munhu loko se a nyengini hambi a vavisekini a nga jampa first level leyikulu hikuva a ndzi ri hetiwa swa ku se i ta va free swi nga hambana i ta vona phambili swa ku vavisekisa kwihi mara a nge humi hi le gedeni i ta huma hi le i to jampa mafense kasi ma-security va rindza gede ma-security ku na lavo patrola ku na lavo patrola va fambafambaku bootpad vanhu lava yi tlhari hi u ta kuma ku i karhi i famba liya wa ku habukela ti-social media hi ya nga vana i ta va swi lemuke khale ku xigevenga se xi nyengile se lava loko va patrola ni ri va famba hi vambirhi loko va yala no xi jika yala leswo vaviseka xi ta swi vona mahlweni hayi ni vona na n'we matrenda mani vo bootpad ni le ku trend bootpad la ka social media man sweswo swi tshikeri komba kwa maketa hayi sweswo swo trenda a hi trendini mani ku na mujahani un'wana mi ni hlanganisa na yena ni lava ku hlangana na yena njhe ku ni n'wi tiva ntsena hi vulavula i ri yena mani mujahani loyi laha ka nhleko ve ri mani laha hi le ka gaza boxa ma n'wi tiva mujahani mi ni hlanganisa na yena no la ku n'wi vona ntsena hi mahlo ya nyama nti van'wana va ku huma la ka malamulela hala a ku laha hi le ka gaza boxa i tshama a swi vula ni tshaha yena la a ku un'wana na un'wana ta trend hi to ka hi nga trendi nkarhi wun'we hayi mativana 25 timinete ntsena ku bila awara ya 13 ku nga ri khale hi ta kuma nongonoko wa dzumba na mina na Ike Ngobeni swi ta vula ku mina ni ta va ni hume so kambe sweswi un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani aye khalanga mpfukeni ayi hi pfukile mani hi lavo dlambadlamba hi lavo dlambadlamba ku na nomboro yin'wana hi fanele n'wi fonela nkulukumba loyi a za a tshika ku wela ka radio ni yi tekile hayi ta n'wi fonela ngo i ta za yi pfala i ta za yi cukumeta kambe mirini van'wana khalango swi khomisa tingana swilo leswi hi swi twaka swa vana lava ntsanana lava va nga biha emirini ene a swi endleki wena khalanga ku vana lava nga biha emirini hi nga kombetelani hi tintiho hileswaku wun'wana i vona problem yi ri ka thicara wun'wana i vona problem yi ri ka mutswari wun'wana i vona problem yi ri ka vana hileswaku hi le kombetelaneni hi tintiho mhaka ku la ku nga na problem ku fanele ku tiveka ku i cini xivangelo xa problem wona khalanga lexi xi ni twisaku ku vava nkarhi hinkwawo loko hi vulavula hi teenage pregnancy ni tivutisa ku hikokwalaho ka yini vana lava bihaka mirini va tele ngopfu a ti-rural areas lomu hi humaka kona va tele ngopfu ka malokixini mara hi nga va kumi tinhlayo leti wo deep wena khalanga ka vanhu lava dyaka va xurha va nga ka ti-suburbs na loko ku ri ku ti kona ti-limited tintsanana ngopfu kumbe a ti kona at all why hina hi nga va hi ri na visiwana lebyiya bya ku
ni xisiwana ku fika la n'wana wa 10 years a vona ku nga ku i fane a tinghenisa ka timhaka ta masangu ku a ta kuma foni kumbe a ta tlela a dili na. That's a question leyi nga kona. Mara ni pfumeleli khalanga ni ti blame hina tanihi vatswari ni mutswari na mina na yena n'wana wa 10 years leswi loko ni languta swivonga njalo wa mina ni twa va ku very pregnant I will be shocked hileswaku ni she innocent as she is ni vula ku ni nga va shocked. Mara leswi ni ti vutisaka swona vona khalanga the week after week na swo weekend leyi ya ka yona vana lava ntsanana khalanga leswi ntsanana swi ta va swi khome mabyala. Why swi fane swi va normal ka hina vatswari hikuva ku pfumelela vana va hina va khoma mabyala hi swi tiva i va hela ku blame government. Veri vana lava wani mfumo wa khome mavoko nkarhi ya ku tala loko wo nghenisa yeleyo veri mfumo wa khome mavoko swi nga leswi a va koti ku tshinya vana va vona va koti ku byela vana va vona nchumu vana va vona ti-rights. A ni tshama ni twa ku veri n'wana MEC wa 10 years i pregnant. A ni tshama ni twa ku n'wana minister wa 10 years i pregnant. Okay, milawu leyi a yi tirhi ka vana va ti-MEC a yi tirhi ka vana va ti-ministers ka ti-CEO na hinkwavo lava dyaka va xurha yi tirha ka hina swisiwana. Swi vula ku hina vana va swisiwana hina hi nga swisiwana na vana va hina ti-rights leti ti khome hi micila a hi ti twisisi ivi ya na hina vatswari hi ti tshika ti dya muhani hi tshikela mfumo. N'wana loko a ri wa mina khalanga i n'wana wa mina a hi wa mfumo n'wana a hi wa government wa mina nawu ni veka kaya charity begins at home nawu ni veka kaya n'wana a swi tiva ku loko ku fika nkarhi wa so mutswari i ri yes ni nge kaneti wena khalanga ku na vana lava nga hundzuka makwayi le thakeni lama dyisaka hi vana ivi na hina vatswari hi swi tshika hi swi tshikela mfumo hi ya kwihi. I don't believe ku na xivulavuri xin'wana va nga vulavula ku vana lava kuma pregnant for va ta kuma mali 350 khalanga or 500 hileswaku a ni na yona sweswi 500 mara loko ni yi langutile i xin'wana xa ku xi nge ku koti ku sustain xi nge ku hanyi. Mi vula ku mi chonile. Ni chone ngopfu kumbe mi ngo ni pfuxa. Mara ni pfumeleli ni vula swin'wana khalanga hina tanihi vanuna hina vuyada na hina vana lava n'wana wa 10 years a nga vi pregnant hi mhaka ku mfana luwana hina 10 years kumbe na 11 years. That's why swi chava no vula because swi chavisiwile swi steriwile swi byeriwile ku ri loko wo vula i fili vuxaka bya hina na vana lava byi njhani ku fika laha n'wana a nga ta tiyisa a nga humesi xihundla xexo a chava ku dlayiwa. Xana na hina hi va pfalela handle vana lava because loko n'wana a ri wa mina i ta vuya a ku dedi ku na munhu wa so a nga ni pfinya i mana because wo swi tiva ku na n'wi protecta. Mara immediately ni nga xi bili xinsin'wana mi nge ni vheli gimet ni tlambile. Lowo ta ku hetselela nga nhluphi ku ni swin'wana lero nghena swi herini hi makumu. A ni ku loko mi lunghile mi ni lunghisele ku ri ku mi kahle a ni kahle mina a ni ti khayini to mina mi nga zi ni hlaya ka swilo swa muxaka walowo swilo swo tala swo hi tikiwa mavokweni. Esa so mixer on Garadon FM nongora ko mina suwe Jindani Eric Mavasa nongora ko dzumba mina walandela na Ike Ngobeni anakunna ku lava number radiya n'wina mi nga yi kuma ngiki i 079 120 079 120 va xavisa tichachisa na hinkwaswo sweswo mi nga yi teka nomboro yaleyo mi va fonela va nkarhi un'wana na un'wana wolowo mi tsakala ku yi fonela yi fonelini nomboro yaleyo mi ri nomboro leyi ya yini no nomboro leyi ya munhu loyi a fonelaka nomboro ya hina ya WhatsApp leyi na hi nge ri rhumela ti WhatsApp hi ta kota ku se yi kavanyeta moyeni se hi lava ku ta n'wi twisa ku kavanyetiwa swi endlisa ku yini se hi ku n'wina va rixako n'we mi nga yingisela tekani nambara leyi loko mi swi kota yi damareteni mi ku hi lunghisa tifiriji va n'wi fonela a za cukumeta nomboro kahle lomu nga so a va n'wi rhumeli hinkwaswo leswin'wana a va n'wi fonela ku na va n'wi kavanyeta ntsena va nga n'wi rhuketeli va nga ndli a va n'wi fonela va n'wi ku ntsena hambi wo fona va drop a ta za yi cukumeta nambara leyi ya ma swi kota ku ri ya mi phasa swem kalanga khale nge tshami mi vona mara mi right right man i ximun'wana mi ngo nywela so hayi phela mi hatima na gomo i ti-problem loko ni vona gomo ku hatima nga ku mi yo dya nyama ya role ni ri kumbexani mi yo dya kahle
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula.